Israel sipai te chuan Lebanon kho pui Beirut a Hezbollah te poisa da na mun lei hnuai mi an hmu chua thu an soya US President in than campaign kal zela Donald Trump chu Arab hovin Kamala Harris a in an du zok ti ania Russia rama BRICS summit nei mek chungchang po tlem kan soite lang October ni somni pathum sang ni somni pali ni lai ni ania bazar thlir tu te chibai ule Israel chuan an enthatu te thil hmu chua mi pui hriata an puanga Lebanon kho pui ber Beirut kho pui dam do in hnuai lei hnuaia Hezbollah howin suman da khom na hmun an hmu chua thu le helai hmuna hian poisa fai US dollar makta duai zanga om thu le rangkachak engemaw zata om thu an soyani Israel sipai te hian Beirut kho pui bein thlona hmangin bom an thlak ul renga heti lai hian IDF thupawng tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan Hezbollah te sumda na hmun an hmu chua thu hi apuanga Hezbollah $10 makta duai tamfe le rangkachak an da na hmun bom kan la thla lo na kan hmu chua thu khovel ka hriat tira heng poisa le rangkachak te hi Hezbollah hruai du tha ta Hassan Nasrallah Bankara da ania Beirut kho pui lai li lai taka om Al Sahel Hospital hnuai zone chia omani ati Hagari chuan helai hmun hi Hezbollah howin sumle pa an thu ruk na hmun ani ti hrechunga an la bom ri lo ani thu soin tuna kan chut china chuan helai hmuna hian a poisa fai US dollar tlu le ding on chan ve zet ta oma he bankara hian rangkachak thanem tak ka ombok heng sumle pai te hi Lebanon din thar le na man thei ala ni nge yang ati bok Israel sipai te hian tun lai hian Beirut khopuya Hezbollah te nena inzom na nei hmun te an bom na sa hle a Lebanona Hezbollah tlom ngai pol an ti mai Al-Qad al-Hassan aka te hmun po an bom zinga hian atela aka te hi tlom ngai pol tranpui ngai te tranpui tu ni ma se Israel chon he pol hi Hezbollah firfiak te sumle pai lama tranpui tu Hezbollah te nan sipai te tana sumle pai le rangkachak an tuak theina nan man tangkai pol ni in an hriani Hagari chon Hezbollah te hian lei hnuaia sumle pai baka rangkachak da khom na hmun sang te chu tuna Beirut khopuin bomna hian an tumberani ti asoya an bom chial le tura an target po Hezbollah hovin Israel dongna an man le tura sumle pai an dan hmun te ni ang ti asoi bokani Al-Qad al-Hassan te hi kumsang hasakowa somriat chawa tangdei toa Lebanon atlo ngai pol langsar an ni toa Lebanon mi puite tranpui tu pol ni in Lebanon mi puite hena sumte an puk tira tranpui ngai tranpui in khosang a branch te an din zela ma se Israel le US official te chuan Hezbollah firfiak howin sum hu nanan man pol tangkai takania Hezbollah ten civil bank anga inlan tira suman to na pol an ni antiani Israel sipailal Hagari chuan Hezbollah te sum to na lian ber chu Lebanon le Iran mi puite an ni atia Hezbollah te hian Iran ramatangin sum le rangkachak te chu Syria ram kal tlangin Lebanona an thon lut thina ni ati boka Israel sipai te hian thotran ni liam ta po khan Iran oil khalna tanga sumandon manga Hezbollah firfiak te tan pui thin Unit 4400 te mun pui chu thona mangin an boma heta hian an commander thar pakhat po thizinga tel ni in Hagari hian soyani Lebanon tlom ngai pol aka anti mai te chanchin hi Israel sipai ten tun hnaya an ngai mo ema wangin an chanchin in zui hlek te ang Al-Qad al-Hassan hi soito angin kumsomli lai liam to adin khan nia Hezbollah pola din hnu loka he pol hi ading ve ngala Lebanon ram chunga bran som thum chuang an nei ani mi puite hena sum tlem te puk tirin bulan tana anhuwa chon Lebanon mi puite chuan an rangkachak te da khamin aka benka hian suman puka pung om lovin an puk ang chia chu an ru le thin ani kumsang ni som pakwa Lebanon sum le pai din munatlak chiat khan Lebanon mi puiten sum le pai in nga nanan mang da sa hlea Lebanon sarkar in sum an nei lo wanga mi pui benga tanga suman lak chua theilo lai po in aka te hna sum da tu te chon an du huna an la chok theya US chon aka pol te hi firfiak pol ne na inzom na nei an nia wangin kumsang ni le pasari tang khan an lo hrek dei to a kumsang ni somni pakhat khan US Treasury Department Noya Office of Foreign Assets Control chuan Hezbollah le aka te nena inzom na nei mi malte po an lo hrek to a sangni somni pathum khan aka pol director
Adel Mansour le Lebanon Company pahnih chu US chuan sum le paya Hezbollah te an pui thina wangin firfiaka an lo puang to bok ani tunhaya Israel sipaiten thlona tanga bom thlakin Alqad al-Hassan te mun sang an bei to chungpo in aka hian thu chua siamin an customer te chu hlau thong lo tur le an branch zongjong tiruakin mun hima an sum le paiten da vek to ti an hriat tir ani US in than puilam an thlir ve leila US President than hun chu November ninga ni a candidate ten campaign na hun an nei tlem to hle a heti la hen Arab American te zinga Republican Party candidate Donald Trump chuan Kamala Harris a in du tuanga hret zok ni in tun hnaya mipui ngai dan laka tarlan ania Gaza boina wangin Democrats lamin USA swing state a trantuan nei tlem pha deuh ni in alang Arab News le YouGov poll result niminati chua chuan Trump hian du tu za somli panga aneya Harris hian za somli pathum anei antia Trump hi Israel le Palestinian te boina chingfel thei tur ring tu an tam zoka za somthum pakwa in Trump hian boina chinfel thei an be sei lain za somthum pathumin Harris an rin thu an sei ve buka tuti lai chon atlang pui thlirin tu zok nge Middle East ana thazok ang tia ero thati zok tu za somthum pariat ve ve nein Trump le Harris hi anin ne tok ri viawani he pola hen Arab American te zinga tunin thlan puyan ngai poimo berzo an nia atam berza somni pakwa te chuan Israel le Palestinian in kara boina chu an ngai poimo berani thu an soya za somni pakhat te chuan America sum le paidin hun le thilman chungchang an ngai poimo thu an soya za som pathum te chuan an chi le hnam hrana wanga thliarna an to thin chu an ngai poimo ani thu an sei ve bok tun thatir khan Arab American Institute 10 mipui ngai daran laka Trump hian 42% amua Harris hian 41% amua tuna somli panga le somli pathum moin Truman ma sonti alanga Harris du tu hi kumsang ni somnia Democrats candidate Joe Biden du tu ain za som pariat zetin an tlem zok ani Arab American te hi swing state zingami Michigan an tam hlea hundanga po ni thoma se tuntrumin thana hian heng swing state te hi tu ve ve tan po chaknan an poimo le zualdona chuwangin USA Arab tamber na khopui omchun Dearborn the state Michigan Trump din muna thazok hi Trump atrantu te tan chuan thillomam tak aninge yang Michigan hian kumsang ni somni in thlan puya khan President Biden hi vote nuai khalle singa zetin na chaka tuntruma hian Trump hi chak zok don ni in alang Trump hian thu soina sangsanga Israel trantu ani ziale President ni lo chuan Israel ram chu noi bo ni thua yang tia soidu ani chungin Arab American tenan tranzok tat mai hi thilmak tak ani thei ome hetila hian Harisian battleground state sangsanga nasatakin campaign nei meka tunaya campaign na hian Republican Party hruai tu langsar le Vice President Dick Cheney fanu Liz Cheney chona telpui thina Trump chu nauti tlak du lo tu ani wangin American meichia te mel mani ti te US le mi pui sarkar ta na mi hlo omani ti te chu an thu pui an soilar ber ani meka in thana hnai tiel tiela kumsom ruka upa ni mek Harris point Trump beina tiel tiela Trump chu president ni tura upat to thu po akal na pianga asoi mekani hetila hen kumsom sari pariat mi Trump chuan Democracy ta na mi hlau omanga Democrat sowinan soifo chungchang hi chang le tin kongtin renga ma da thattuma beitu Democratic Party te chu Democracy ta na hlau omman ni zok thu a soi thin thunga US rural mek Democrat sarkar na hnuaya in than chu theilawa siam tuma ko ta thu boi siam sakani dan le tha tuma beina to dan soin chuti chungchuan an hlo cham zela Butler Pennsylvania ka ani tungkhan chunglam ven na in engkim ti thei kut chuan anam thluwa a him pha ta ni in a soi Trump hian North Carolina campaign aneya konkota Christian te hun man na thu a soya thuhril turo pui Billy Graham a fapa Franklin Graham chuan a tong trai saka Franklin Graham chuan tun in thlana hian pathian in ne na changdon ani ati hetila hian Royal Oak Michigan relia Liz Cheney chuan Republican zinga soichuak lem lova Harris vote tu man tam thu asoya kan ramta na thil thain duani takzet chuan inchele thariat na mangin vote thak ula
tu hena ma in soi chu khera tul lo atiani Donald Trump chuan Dick Cheney le fanu te hi na taka soi selin Liz Cheney chu apa angchia Muslim rama piang bom mai du zel mi hring ania Dick Cheney po Vice President ani laya President Bush fuya Middle East a indona thlentir tu ani ati nimin khan Russia ram chim thlang lam Tatarstan khopui kazana BRICS Summit voiceong parukna nei tranania India Prime Minister Narendra Modi po heta hian kalin Russia ram President Vladimir Putin nenanin hmuwa Prime Minister Modi chuan Russia le Ukraine boina chu inbiak na hmanga chinfel thebe sei thu Putin a hi a hril Prime Minister Modi chuan ram tam takin BRICS atel ven du ta hian BRICS lo tin zialan tirani atia Russia le Ukraine boina hian a le lam kan bepop prenga he boina hi inbiak na hmanga chinfel the ani yang ti kan din nala ni zelani boina shrimshima hian mon na hnuaya in rem na om thei kan be sei tat ringa India chu remna thlen turin englai poina in pe ani ati tuntrum hi Prime Minister Modi an kumina Russia to voi ni na nia kumin July thla khan India Russia annual summit voi som ni pani na Moscow khopuya neya akal to boka hemi tum hian Putin nen hian in bia in Russia sarkar chon Modi hi civil mi te hna choi moinan pek thei sang ber Order of St. Andrew the Apostle chu an hlan nge ani India hi Russia oil lei turam lian takania US le an thurwal puiten Ukraine an tona wanga Russia sum don na ti chiat tuman be lai po in India chuan kan mi te ta na thaber ngai to in khoirama mi po oil hi kan leyang ti in Russia hi an do luingar ngar ve tlata Prime Minister Modi John Putin an hena Russia le India in kar thaddan hi chu adang lama kan in kara in zom na hi a nget zual zel don ti in na hrilani US in sipai le ral thom thlenga tho ho na pol nei to adin ang niloma se BRICS hi Russia le China in NATO hmanga US in khothlangram te aphuar khom na el tura an din ninge yangai ania US roi tu te chon BRICS hi NATO mel ma le el pui anga an ngai lo thu sei thin ma se NATO ai ma than chak me ka wangin US point angai ven hle ani bazari lo thira wangin kan lo me